Ikaze kuri ukurikiye John B TV muri umwanya kandi turagushimira ko ukoze subscribe, like, share and comment. Turagusaba nawe utarakora subscribe ko uyu ni umwanya uyikore kugira ngo ubone amakuru agezweho kandi yizewe gatanu kuri gatanu. Zacika n'inkuru rero nta kintu usabwa ni ukora subscribe ukamenya shoko ukoze inzogera kandi ugakora share kugira ngo abandi babone aya makuru. Aya makuru yacu reka tuyahere hano i Kigali. Repubulika Demokarasi ya Kongo yanze kwitabira inama itegura imikino ya EAR Kigali. Abadepite bahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri EAR banze kuza intumwa bihagararira mu nama itegura amarushanwa y'imikino ahuza abadepite n'abasenateri mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Amarushanwa ya EAR ariyo East African Sengo azabera mu Rwanda mu Ukuboza 2023, aho abadepite n'abasenateri bazaba barushanwa mu mikino irimo umupira w'amaguru, volleyball, basket n'indi. Inama ya nyuma yategura yabereye mu cyumba cy'inteko rusange ya Sena kuri uyu wa gatatu tariki 6/2023, yitabirwa n'abahagarariye ibihugu bya Sudani y'Epfo, Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda n'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko abahagarariye Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo bigeze bitabira, ndetse Kazana Francine uyoboye inteko itegura iyi mikino yavuze ko hataramenyekana impamvu atagaragaye. Kazana Francine usanzwe anahagarariye u Rwanda muri EAR yagize ati "Ushobora gukomeza niba bazaza cyangwa batazaza, bazamenyeshwa ibyemezo byafatiwe muri iyi nama." Abitabiriye ibi biganiro barimo n'itsinda ryo muri Sudani y'Epfo igiye kwitabira iyi mikino ku nshuro yayo ya mbere, bagaragaje ko bishimiye uko bakiriwe mu Rwanda ndetse bahamya ko bafite icyemezo cy'uko imikino izagenda neza. Ntabwo ari ubwa mbere Repubulika Demokarasi ya Kongo ibujije abadepite bihagarariye muri EAR kwitabira ibikorwa bibahuza n'u Rwanda, kubera ko no muri Gashyantare 2023 banze kwitabira ibyabereye i Kampala n'i Kigali. Impamvu ya leta y'icyo gihugu ivuga ko zishingiye kuba nta mutekano wabo wizeye, ndetse zikanashingira ku bibazo icyo gihugu gifitanye n'u Rwanda. Icyo gihe perezida w'inteko ya EAR Hakirutimana Joseph yavuze ko bibabaje kuba abahagarariye Repubulika Demokarasi ya Kongo muri EAR bitabiriye ibikorwa by'iyi nteko haba muri Kampala, Kigali, ariko hari icyizere ko bizagenda bihinduka cyane ko aribwo imirimo yaba yitangira. Ayo ni amakuru tubafitiye muri aka kanya. Subscribe kugira ngo dukomeze tubane n'andi makuru agiye atambuka. Murakoze.